chiri maning sang da chuwai na da private sector li da energy chu sa ji ne jena atum da nui ki growth le la da re da han jena ai da growth kleba wi question of ning ka you interest ya da ka ne ji human resource wi jena that's the first 2 years ka ba da struggle sa bam sa ba ki wang re ga da first company sau laga ot ka sa da ji ra da itum environment ai nang ta ngo jena ara company ga da wat sai ga discipline nei jok tong itum ra da ka tam nau sa ga ba ka ja wi sa ngai ka ja wa ngai ka ja wa tam ri da ki rik zat nei ja ka ot sa bo ga ga ba 9 hours ya da office ji bom nei ot le lam le la da ka pom ji le ji da jena za da 1-2 years ya da za da struggles har ga ka ga da za ba man ta da mi thai man ja na da ot ka sa jing beng me man la ga ta da company wi shong ai na da travel thar ta da cha ga sa wi mai ra da dum jena ishi ya da every year ishi wi kira California ri ya da conference ka le kira sa ga ba da jiri shock ke sa ga da jena da in exciting ga I government ot ka sa ni ji ba za da travel sa wi dai ra malay sa bom ra da ka da kira wi private sector wi ha da importance mercury ba da ma tha da kira sa ga ba ka ji ja la da na sa thai sa ngai ja da ma tha ga na kira sa ga ba private sector la da opportunity struggle la ga jiri lang mai da itum wi ma tha ga na private sector li ba da are company ga ri ku chung jai no tum kri ga da shock ka ba human resource policy ma tha in paro jiri ha da benefits struggle sa ra benefits being in a ga 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 no tum what saman ga like tam bai ji company na free and kira paisa ji ada atum na shock mi ga kira sa ni itum tang ho no bing ya da ji ja ga mu de are in a so na da company ri sara gai so na gai ga le da atum mi da ot ba sara company a ring je ra a ri ta da je yung je ba sa ka ta da policy ba am ta da kiram sa je ni na hang shon na du na da no tum wi benefits ki gre ji policy ji nine ba ro ji ya da le sa re je every company hi ba da itum wi government ni shong ai na private company ga ya da ji wi kira hi le ji ne je na a yearly ot chok sa ga ba da no tum ta da ot ka sa mang ni to lok ka sa mang ni ka ta da company wen na ki dong wi bai le kre ji ra da explore sa ro itum wi tuition reimbursement do ya da ari kira je yung so na ka ma yang no nei hi ot sa ma man ga ara doctorate ko sa ngai re da ji a wi lai dik tam na ke ji company na da ko dong sponsor sa mi de da ji da mi kai ga ba da za da ma yang no bing ba da da ya da explore sa de ra ji shi dang no bing ba da to lop sa ma ngai ga sha bai re ju wai na klei ra tra le bom ka ma yang no bing da tum za da ki sa ko ga ra a wi ki hi education ni ya da kira chui ga ma man ta da da opportunity khang dai le ara yung so na wa je doctorate ko sang company en ko sang ga company khang dai ri ara senior director en le dre da ka ji jak la to we interest ati shura da ka za da bam ka da ma dai ra ga na da explore sang sang ngai ja da ara ma ot shok sa ra ji ka ba da company bi company with policy hi ki ka tha re ji da ma tha ga na explore sa ro ja da ka ba na kla tan ra da growth ji ra da lei sam ra da no we ot ka sa mang ning ra da lai tam ra da ka ka tam bai ba mang sam sang ngai ni any kind of program that the kiri travel from the outside that the company we meaning la ka ja la tan ra paisa that the invest sargang that the kiri tam ba ka ba tam ngai tam that the thai sang da ka ba chu ya di shu da da kiri that the opportunities that the chung mai ka ra da le sam ra da idum hiri sim ring ba mai ka da ka ham thai ne ka that the ui experience ai na ba da a yearly pom ga ba ta da atam hi shi na ji tha da ki ga sa pai ta da chung na ka him ri ngai ga de ga relax sa mai ngi chang ra ma ka ri ang da hum sa ngai za da kha le wo je na ka hi ya da shi mu environment we ta da changes at issue da clay bom ne ka ta da ari ta da yaron nga sa de ga ta da no dum ka sai ga ma ba mai ri ang ta da yung ta da ka pai ung ka pai ba ga da opportunities ki mai kre ji adam thai na ki da sang sang ai ari idum we ndum na business ka sang ai ji ga idum
Manipur government we shongainer scheme gidar tra ko kui bai arui startup Manipur da ashira arui thada entrepreneurs thada hida arui kira Manipur le da kya da business thada sak ngai thada entrepreneurs ria da ning sang bing ria da encourage ka sa da atum thada kira fund gida hira tra le je da je hada chik tha je explore sang ga dum da business sangai je ka idea je hada kiwi business sarga is jadam thara na idea je kira sarga chem ga aru idum we farming da hira ada thara na aru kira Manipur government ada je kira farming da la focus ade tourism da la ada encourage sarga kira sa ajon dang aru Manipur we commissioner aru kira we tourism we commissioner ba je ukruga da idum tada phajang lo me ta ana kahang ja da kamsung rum sung ba mai ka tada ko phung naure ba encourage sangai ra ka discipline mo lai jira paisa queer ga chen tang au jida tada mamya sang jang chen chik da ba ji ba da ma sang sa ka tada mathara ga na business plan ji le ro strategy ji khot au ro ga tidar ga da atomri da kira documentation dai mathara na kop sangai ga atomri approach ta ga ba tada kira government shong ai na ra da funding dai ra da drug le sa bom ena ada itum ida da adang hangai ada mathada prepare ka janga da itum career guidance je ga ba every stream ri ji expert ping ji tada kira sar gyang tada mai sai na hanga ba da kijba ba da dum da tam ba ngai le sa kira sa ka ba da opportunity explore ja da kira sa ba ka atam ra teu ga kisiro dai da prepare la da masa pam ka da iwe da experience and da share exam da ri and ari ava ra zang de in agenda da ara tada fudi hoji ngala ho hoji ra le sa ba america da iwe experience in da kira ari USD ko ma dam ji shimmu ba je khana na a ya da 86 years laga amang bom ji ne ashi wi kyang ji ko mang ga jen thang ge na ko ji na ka myo ge da hang ge jena aba awo ba ji na ai mak da ro ir ngari rak da sakri gi ya te ir aja ba ot le mi de na sami ba je na aba na ba arung ra bing ji yau thui ra ka ba ko ji rak da sakri ga na pai za mi ji da je munu ir kai na atum bing ri ba za da tam ji thei ga da ot ka sawi aman le ji ji idum wak bani je shamba da na da ka da kira sa ga national wing sam ga da paiza da miao kira sa ga ka atum wi da chukam je ba da national ri paiza mil la paiza ji kwai na khami gre ji value ji create sang sa je jen i da ji da trak shan wi na atum wi da ning ji da advance sa ga nang da national naung ra bing ra da paiza ye ba klemai na sambang nim ni ji da ji thai hang sak ja da jen in ji ada shimungar ga da shi musot na opam kira sa ga ba da chik da ji da ina share sa ya da